Dobrý večer, milí diváci. Pripravili sme si opäť pre vás filmové okienko. 3, 2, 1, začíname. Sliediči. Pokým som nevidel plagát, ja som si myslel, že to je o babkách, čo všetko vidia. Ale je. Mima, 28-ročná umelkyňa, uviezne v rozdiaľnom, nedotknutom lese v západnom Írsku. Keď nájde úkryt, nevedomky sa dostane do pasce po boku 3 cudzincov, ktorých každú noc prenasledujú tajomné tvory. Don't look at me like that. It's just something I do sometimes. Where's the car? You have 5 seconds before the door is sealed. 5, 4, 3, 2... What is happening? What is this place? I don't mean to scare you, but we haven't much time. It's not wise to keep them waiting. They'll be very interested in someone new. It's a window on the other side. They come every night. And they watch us. What is that? What are they doing? Applause. For you, mean it. How long have you been here? I don't know. And you've never seen one. No one sees one and survives. They have come to our world for a reason. I'm not supposed to be here. And I'm not staying here. They allow us to live because we follow their rules. You have broken too many. What did you see? I'm trying to get in. I saw myself. Someone's out there. Please open the door. John? My husband's outside. This is a trick. Oh my God. Môže sa profesorka filozofie zalúbiť do jednoduchého stavbára? Z filozofického hľadiska je to také komplikované, ale zo stavbarského ako nič. Sofia žije pohodlný, hoci trochu nudný život so svojím partnerom Xavierom, kým nestretne Silvána. Ani jej nenapadne, že v jej živote chýba vášeň. Pri náhodnom stretnutí profesorky filozofie a sympatického stavbára však nielen preskočí iskra, ale rovno splanie celý les. Dans la nuit. Brûlé vif? Yes, sacrément. Quoi? De la charpentière ici. Vas-tu prendre une bière? Moins que tu fasses connaissance avec le monde ici, tu veux faire partie de la place. Oh. La blonde, c'est la chasse et la pêche. J'adore ça. La nature. Hey boy, es-tu correct? Oui. C'est les travaux. Fais les travaux chez vous. Détruis pas tout notre beau projet, là. Ouais. Votre conjoint, tu là? Faudrait signer le contrat pour les travaux. Il est parti pour la journée, il revient très tard. C'est dommage. Oh là! Un instant! Excuse-moi. Voyons. T'as rencontré quelqu'un? Voyons. T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Fait que, va falloir qu'on se revoie, je crée bien. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Un fleuve à découvrir encore. Nous aimer comme si l'amour, c'était la mort. C'est qui, on dirait vous? Chasseur d'eau.
comme les filles qui font de la porn. Et Sylvain, il est très concret, hein? Je voudrais que ça te gêne-tu? Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Ça me surprend pas qu'il soit avec une universitaire. Je trouve juste ça nice que pour une fois, il soit pas qu'un sexe symbole. Ben oui. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde? C'est un regard sur notre rapport à la nature, tu sais, les réchauffements climatiques. Je passe ma vie à parler avec des gens qui ont beaucoup de vocabulaire, puis ça les rend pas plus habiles. Je nous vois dans nos vieux jours se bercer en campagne. On dirait à la campagne. Hey, beauté! Tu vas être ma femme, c'est pas négociable. Zlí chlapci, ale rýchli? A bude to opäť sranda. Bad boys, what you gonna do when it comes to you? Detektívy Mike a Markus sa snažia očistiť meno ich zosnulého kapitána. Dôkazy, že počas kariéry spolupracoval s drogovými kartelmi, sú nezvratné, no Mike a Markus tomu odmietajú veriť a rozhodnú sa pátrať na vlastnú päsť, aby očistili jeho meno. Is that Skittles on the counter, Marcus? This ain't mine, Mike. Yes, it is. Get the fuck up! Marcus, get in the car. He has a gun to my head. Want to deal with him? You want to deal with me? Sorry, sir, but I gotta go. Call 911. Aren't you the police? Hey, Reggie, did you eat my snacks? No, sir. You ate my snacks, didn't you? You need to get a job. I'm a U.S. Marine, sir. Well, then you need to deploy. Dad, look. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working directly with drug cartels for years. Captain Howard is being framed. Let's go. What the hell? He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. If he's seeing this, I'm probably dead. I don't know how high up this shit goes, but don't trust anybody. You're my bad boys. Now clear my name. You should be careful. You're being set up, detectives. We got two suspects, Lowry and Burnett. They're armed and dangerous. In 5, 4, 3. No! Windshield wiper fluid is flammable! I ain't no damn scientist. Y'all are some terrible fucking fugitives. I can feel like 80 rents in my memories. Me and Drizzy back to back is getting scary. Put some bins all on your head like Jason Terry. Going bad. I need nasty Mike. Bad boy. I got this. What you don't do? Hey, Mike, we're soulmates. Nah, I saw my soulmate looking different than that. You're stuck in the physical. Souls don't have dicks. I'm pretty sure my soul has a dick, Marcus. A že anime je len Digimony, Pokémony, samé vraždy a my dostaneme krásne anime o volejbaloch, listoch, loch. Haikyuu. Hinata zistí, že musí spojiť sily so svojím nepriateľom zo strednej školy Tobiom. Ich odlišné herné štýly sa zmenia na prekvapivú zbraň, ale dokážu poraziť svojho rivala Nekoma. 楽しかったとか、別に以外のこと言わせるからな。じゃあ期待しとく。翔陽はいつも新しいね。翔陽と練習じゃない試合やってみたいかもって。負けたら即ゲームオーバーの試合。やろう。もう一回がない試合。Mami, čo to znamená tá chiméra vlastne?
Vieš čo, ja ti tu mám napísané, že nedosiahnutelný cieľ. Aha, to ako keď ja chcem vymyslieť žuvačku so segedínovou príchuťou? To tu už bolo. Magický film o hone za chimerami, zasadený do slnkom zaliatých talianských scenérií, v ktorom sa stretávame s mladým archeologom so zlomeným srdcom a vykradačmi hrobov na dobrodružnom putovaní. Mi spiace, ma non saprà mai come andrà a finire. Artù! Sei tu. Te l'avevo detto che sarebbe tornato. Vieni da lontano? Da dove? È qui sotto! C'è il tesoro! Ma certo che erano tutti matti sti etruschi. Se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino. Chiudete. V hlave 2 nás čakajú nové emócie. Okrem smútku, radosti a hnevu príde aj úzkosť a nuda. Poviem. V riadiacom centre prebiehajú nečakané stavebné práce, aby sa tu mohli ubytovať prekvapivo noví hostia. Úplne nové emócie. Radosť, smútok, hnev, strach a nechuť, ktorým sa dlho darilo držať veci celkom pod kontrolou, sa ocitnú nielen v úzkých, ale potom sa ich spoločnosť zrazu rozrastie o úplne nové nepoznané emócie. Úzkosť, závisť. Všetko sa mení. Čo je to? OK, poďme rovno na to. Ideme búrať! Búrať? Počkajte, čo sa deje? Čo ste vy zač? Čo sa to deje? Počkajte! Hej, čo to robíte? Hotovo, len pár zmien. Akých zmien? Toto leto. Oranžová? Prečo je konzola oranžová? Na mňa nepozeraj. Ja som to nebol. Oranžová mi nesvedčí. Ja nič. Ahojte. Fajn, som úzkosť. Kam sa môžem zložiť? Nová emócia. Wow. Prepáčte, my sme len chceli na vás urobiť dobrý prvý dojem. Čo myslíš ty my? A to je už na dnes všetko, milí diváci. Lúčime sa s vami. Dovidenia.